U ovoj emisiji predstavljamo i biografski leksikon Srpski pisci u rasejanju od 1914. do 2014. koji je nastao kao plod višegodišnjeg istraživanja i objedinjuje 800 autora iz 60 zemalja sa preko 4000 odabranih bibliografskih jedinica. Autor ovog dela je Milica Milanović, a izveštaj sa promocije pripremio Miroslav Karlica. Izdanje biografskog leksikona Srpski pisci u rasejanju 1914-2014. objavljeno u okviru projekta Srpska enciklopedija 20. veka, predstavljeno je u Udruženju književnika Srbije. Autor projekta je poznati kulturolog i publicista, nedavno preminula Milena Milanović. Za ovako nešto su stvarno potrebne institucije i instituti i svaka čast gospođi Milanović koja je uspela da toliko stvari obradi, da toliko arhivske građe pretraži, tako da je nesvakidašnji napor, truda, rekao bih i ljubav uložena u ovu knjigu. Ovo je drugi projekat koji je Milena uradila, posvetila nama, Srbima. Prvi je Ko je ko, a ovo je drugi. Nama je to veoma potrebno, služi nam pre svega za zbližavanje. Sada mi pisci u Kanadi, u svim zemljama sveta imamo azbučnik, imamo leksikon i znamo gde se ko nalazi, povezujemo se više nego što smo se do sada povezivali. Podsećajući na motive njene majke, pokojne Milene Milanović, da se projektom enciklopedije želelo prikazati sveukupno stvaralaštvo Srba u dijaspori, Olga Belosavić Milanović i sama deo uređivačkog tima ističe dva povoda za leksikon srpskih pisaca dijaspore. Prvi je 100. godišnjica Velikog rata, a drugi 200. dolaska prvog Srbina u Ameriku, poznatog Đorđa Fišera. Migracije su, nažalost, neminovnost, vidimo i ovog 21. veka, dobrovoljni ili ne, a ljudi koji odu i sa sobom ponesu deo svog nacionalnog bića i tamo ga izražavaju je nešto što treba ceniti, to često ne radimo ni mi sami ovde. Tako je nastala ova knjiga s jedne strane kao omaž ljudima koji koriste svoje pravo da se izražavaju na jeziku na kojem žele i koji s druge strane na taj način promoviše ovu zemlju i ovaj narod. S druge strane, ovo je, da kažemo, jedan azbučnik koji jezikom činjenica pruža budućim naučnim istraživačima odličnu podlogu. Velika je čast uopšte naći se u ovakvom leksikonu koji predstavlja jednu krunu priznanja pisaca iz dijaspore koji su svojedobno otvorili na stranice jedne nove književnosti. Ta nova književnost zasnovana je na prvom mestu na vrlo velikim i emotivnim osnovama koje su inače posprečili stvaraoci mnogih klubova i osnivanja širom zemaljske kugle. Projekat Srpske enciklopedije 20. veka se nastavlja. Izdavači, redakcija biografskih izdanja Vesal, najavljuju da će se uskoro pred javnosti pojaviti novi leksikon. Ovaj put posvećen znamenitim Srpkinjama.